لا تطلع العالم. ام بيجين جامعة Müdür. Belediye divan müdür. Ne yapalım? Şimdi nahiyenin müdürü müsün? Bir oraya yayınlanmış. Biraz هم جاري الشكل وايد من يوم في ترى قال لي بين حيك هب وكابيناكي تعسكر والله بين حب هبون وننصر ترك أري ترك بو مجي مدوزدا صالي بو مبي شيء علمي بوهم وش باكي علمين ايش؟ ustaytan. بارح استايم بابين بو Usta yani mesleki babeta bu. أري والحاصل لي كلام أمتونا عسكري جاءتنا بشغلين بما بي شكر أما بيس شيء ذكرنا نابو بيس ملت الخد كرن أري جابان وننصر مدبجي قرها هابو بيستو 4 سال بيستو 5 سال تشكي ولو بيستو 6 سال تشكي ولو ويا مربو دي سبي أي شكر إي والله تشوف مع عسكري واتم ومدبجي قرها كان صالة تشوف مع عسكري واتم ومدبجي قرها مع الطريق ذكرت برا قنداها مع حيوان ميوان كرين ولو الطريق متانين وحيوان يتكرين أو كاري وبقرم أري ملات جي زحف جيبو دقريان تشوف دهاتن إيه متعرفين دك علم عندنا أما ناكل بإيش ناكل لا لما حقتيني نما حقتيني أب إيش نما حقتيني تركبو تحسكر نما فرتدها يا Ama kayıtsız öğrenci olarak yani gelenleri de asla geri çevirmedik. Teşvik olsun diye, onlara yardım olsun diye, Kur'an-ı Kerim öğrensinler diye. Aşağı yukarı 35-40'a yakın öğrencimiz var. Bunun yanında 6 tane hafızlık yapan öğrencim var. Bunları da arada dinlemeye çalışıyorum. Yerimiz yeterli değil ama gönlümüz yeterli inşallah. Bu işe gönül vermişiz, biz bu işi yapıyoruz. Hayır, aynı saatlerde olmuyor. Benim saatlerim saat 9 ile 2 arası. Saat 9'da 10.30'a kadar hafızları dinliyorum. 10.30'dan 11'e kadar Elifba'daki öğrencileri dinliyorum. 11'den 12'ye kadar yani 11.30-12'ye kadar da Kur'an-ı Kerim hatim yapıyoruz. Ondan sonra az bir din derslerimizi yapıyoruz. Yani günlük olarak din derslerimizi yapıyoruz. Allah-u Teala az zamanda çok vakit nasip ediyor. Çok şükür. Kursları, az öğrenciyle başlayan kursları gördük. Zamanla çoğaldıklarını söylediler onlar da. Bizim kursumuzda da çok talep oldu. Yani bir başladığımız zamanla şimdiki zaman arasında dağlar kadar fark var.